Aprang sinoris today news kilang aradon phasame kardom pipacher breaklo kardom. Bini berta thun bang nilimen sami merdan phang chupi tangte non bertang ton pen arjponita. Karbiang long nang kerai komji aphanle ambani atum kewang ji kali pusi e pager se song pen ki kham kheduna sai kirengpon. E pager se song pen solar project sainik school la pen CBG nangni pura kachisong pona hudrai komsai ki atum pachisong long ni si police atum pen kham khedun che. Lason sidi puarong supi long jangmi poni bhai pretrok siarni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Ninia Pharmanaki Sunahud or party's leader conference madithi hekpen EPHRC asong along Klembangphu Sersing Bay lapen area sangho tumpen Karbiang long alo long mukya sambania phan CBG amen pen long leki PG puke chidondun thekthi pura kachisong asai kidengpon boma pora hud police tumpen khamkhei dun alang litum kachisong pon ambani le Karbiang longa duya hoilong nangke raikom PG kali lasi CBG nangle pusi chisong pon lapen solar project lapen sainik score high hui Karbiang longa long le along nangke pad kepangni ji puke mentu neta chidondun thekhe pusi pherangkya thingno Sersing pen ninje pon Puluni pen Arun Katha report Northeast Today News Karbiang lo border kirai kom ya pasti ambani tung bangi ma kali latin ke dak bepar behana ikle apasi tung bangi latin ke dak ali apasi bangi lagi itu mak itu Karbiang lo border kirai kom ya pana ke bangi kali lagi lapen ke itu thegam lo jongsi company fan ki pipen jongsi itu ma border kirai kom unko de Bogajan cement factory hadak cement company pidera pika pini ani itu ma border ki jok bana tung thegwa ma border itu ki jok banji kali ini Bogajan long ke Bihar ke bang Biharia ke kan sedap leng sabi di influx manang bat pikanjang lagi lasi exactly non tara so ambani phang si pidelo bodala ke kiche so tumhan de antan ki do kiche to phan da ke bang ki bani sa kuri go si ga itu sakuri longi pole la tum pole hai sakuri nang pi pilo third grade program are itu malong lesi ki PG itu third grade program chalo mai tu claim longi di third grade program sakuri ki long pole itu se long li PG itu sa malik itu se Cukita kami klaim suna langdi, nasonang deng selang juga mata. Jongsi company falong lagi piken tak ketek mentah sakuri loing pode kini Bogajan cement factory kende pang tanah karbi itu mari ngok ke dong pang masalah sakuri long. Dat ti boker Assam regiment falong lagi pik jama hajar kini karbi itu dat ngok ke dak sakuri long duma. Kilong dunji kali agak tu long le. Lasi nili tum bangkala halo, lasi biji la ambani falong lagi pik bangkala itu hotel cedon lekhe la penke la 18,000 bika la pele APDCL company fan long leke pegi bangke la takin chidom asi laso fancy kini tentang adab nil dung pene kese me automatic pen kini la mereka sungkan siam fan lo bangin tu bidung de sitame Karbiang long arat bangke Assamese alam ke nang nil lo bukan lagi 1960 aning kan bensi lagi halas sudah angket peklang jakno bahala so purkimo ke lagi chief minister chini pame kasi intentionally sinonta nadake labangso Assamese language makin impose bahas takun kabori aso amuheta ninjelo labangso Assamese language dan nang impose bangka kapre kali itu mak culture itu mak identity ning pabir ya pan lastini tumta araido Karbi tumta araido ingong kain tumta araido itu mak identity itu mak culture itu asdu gawe kecepatan very bang tumta araido alam mang hanu arjun sa langdam pulo de pini pudat nona he itu Karbiang long CM Tujuram moha kihaya mata Assamese alam bengke single application to thei moto hema itu nggak tahu lagi kali makan lagi Assamese alam bengke lasila anak kisung itu mana si non jongsi Assamese alam bengke itu alam nampak ninjin anggi Assamese alam bengke itu office anda itu sulin lagi buat lagi itu kibir kaman contoh kasi kibir anban magen itu dan itu nah alam dia kamu CM dak itu sek ini kita udah sebenarnya tuh nggak high kita itu jadi makan sini panggung ini cuma pakai non cuma panggung lo dipilih harus cuma panggung saya lah pakai ansong ini itu central committee itu nang pitang cuma ini kalau satu itu lah tang desa labang so non la Assamese language impose bang jongsi la so pot jongsi lang tum kini chen i pute mu ladak seduliria wan public je son order alang tum isute methui ma bete ka son
kini thelong lo gedi la alang li chief minister kaningi bangke Karbi Anglong Dimasau apana bangke alang li tum aprang mes ke pajok ni alang keningi nengi sapini bangke Bodoland lapen ke kisilo pila palasu kesela Barak Valley la longi longsi la Assamese language bangke dake mane padule alam si ningiro sa chini lo lang itu jongsi alang li tum matha pen jongsi dake 6 area itum ga aprama dake kamke do la pen la tumki un e polam chini pen jongsi la bangso lam chendet pot lake insam jin po jongsi chen e pot lake Karbi Anglong rat ke lake dojo jelo chi songwek po lake kasi mo suluk sudah atumong nang dukok po somel lake chief minister sa dai chenang kok la pen dai tum Karbi Anglong ki jake thek ding sa dai chenang kok lake lalu kasi amoy di thalang silam ning tung nang de itum la so play card ni pak lang dong amasi ST bang mat nang kijok joma ing sek dang de nang kang doi ni tuan ki plung ni tuan ki thera song si dolo asila bang chokchi lake ni tum aphan lake alang ni tum se lake article 19(1)(a) ke la tum ke khapoi de lo lake di India constitution di article 19(1)(a) la bang khapoi de lo di tum ta arai do itu freedom of speech do di tum tha ning ke ha theng ni tum ti ha theng tu chepak lang di tum arai do sa pinia bang ka lang ni tum mang ki ni tum han nang doi lak da lo ni to lak ka tan nang sek ke la media tu mata media anggo media tu mana apa nanta video apa tidak lah media tu ngarai do natum news ke anjuran ke video ke anjuran tu ngarai do sa media phanan ta la tum pene ke entang a video na padile la phung ke ngong kasi lagi people lagi people lo answer ke lasting ni tum bangke lason ki kleng bangke tum ni insam se pen lo ke lo in order pas tami lalu Arnisia Parman bithi langso youth club a hin pen pater pi pon sikang thilangso hurnat pialang sunalong an trekking tora sai kideng pon pu birta nilitum Northeast Today News asai hemlong birta nak pali lason sila kha kritrong nomiti constituency ke paru dena rongkang thilangso hurnat pialang sunalong an trekking tora sai deng pon lo Bitilangso youth club a hin pen pater pi pon si jangmi puni phai kritroker ni kang thilangso hurnat pialang sunalong an Arnisia Parman pachiton pon si trekking torasai mesen pen pachul pon bangso trekking torasai ke deng ponalong alu hieman pen kachitong dun laki dena rongton committee chairman prodibing ti lapen rat cyclem bang pu sintu nat lapen hurnat pialang sun committee mai pu mongor rong piatum chitong dun si RDP dun Halapu dena rong ton committee chairman prodibing tiai hin pen bitilangso youth club ki japon lin abang phu BJYM nometi constituency mai phu longkiri hanse phan kachuro pajor ponsi pirthe dang kang thilangso hornat pialang sun ansu se kapachi thang ponjia phan pura bidisure than pajor mi ponsi hornat pialang sun arnama phan herjme hang pipon lopusi nilitum Northeast Today News Aperang ke pansing rong pi pen birda nang pali Parokwa pen pansing rong pi report Northeast Today News Duar Bagri Karbi Gospel Artist Forum atumpen Parman bang phubang phi lapen nonang keliji KGS mit amai pia phan chingki chingbai pidupon Lason sila khain ko ratrok Duar Bagri constituency ke parlo Daithor mini stadium asai hemalong jangmi poni phai kretrok siarni Duar Bagri Karbi Gospel Artist Forum mati thek pen DKGAF atumpen surihini rainkhor apho aningkan aphan Parman bang phubang phi lapen nonang keleji aru achiklu niphai thongkep lapen thongkep rai siarni Karbi Gospel Artist Society KGS mit aphan chingki chingbai piduponlo Laso mai long mai ka chepahem phupon Darwin to rang pensi mai chepahem phupon lapen pining suri ni rang korahi korapho aphan Parman bang phubang phi kangbai jaimek tengponlo laso long abarim President Samson tok biamasi President Arpu dengpon thulo lapen Vice President Darwin Tirang General Secretary Relief Sonrong P Assistant Secretary Mirdam Phangchupi Treasurer Presi Tiron P Financial Secretary Amos Tokbi Publicity Kluklaring Hi Music and Cultural Secretary Sampring Tilapen Sermili Tirang P Game and Sports Secretary Pintilek Tilapen Serli Marong Pipi
Advisor DSP Dor Singh Phangchu Lapen Juna Singh Phangchu Executive Member Marina Tokbipi Larry Phangchupi Arif Langni Miss Ma Hansipi Sunia Hansipi Lapen Julius Rompia Tumaphan Lakadokawe Bangkreser Keba Tumaphan Si Arbu Pek Ponlo Lapen Apitu Aru Achiklo KGAS Meet Aphanta Chingki Chingbai Pidu Ponlo Labang Somai Longalihiaman Pen Kachitong Dun KGAS Amai Phu Marson Rong Parpen Sme Chitong Dun Pen Alang Lipan Man Kido Karbia Poho Pen Archupono Lapen Kijuda Hot President Samson Tokbi Pen Kachitong Atum Doana Phanta Ningkapathe Pen Kachuro Pajur Ponsi Mai Mesen Pen Pachun Pono Northeast Report Mirdan Phangchupi Northeast Today News Kahilo lo kachari men pen Karbiang long pen ang tanda district along ahem kachubidun inut apran kidang Karbietum put than det tingni det pu asalam thia sonsi phodet tingni det ajok kahilo kachari men pen apran kidang Lapen kahilo kachongda dam pen apran kidam pinang ana Karbietum ki phunang chitong bomlo Jinthong constituency ke parlo kungri pia hawar sor kalitang Jokson Kroaphan apia potum aso poaphan lopa theknang pamen pen Morigaon district along inut Profular Hajarika ahemalong kalitang Jokson Kroaphan apia potum chubidun BA second semester an kachariang dengchi pa undunlu bonta aphi ke Profular Hajarika hemalong amat kopi ko son penoni kalitang Jokson Kroaphan damju Laso pothang nonggang kabi Student Association mati thihek pen NKSA asongatum adim palidunsi lapu puang bong lam tami chidan dun apithu kithi tanga bangar pumaphan raikom sai kya tumsi chiparideng ponlo birta ki tok bong apora hod anke Jokson Kro kopi kupentong apran kidam nangjuni klardak pen aberta dongpon pilang phuluni pen aron kathar report Northeast Today News आराम से पूरा पनी अब गुस्सा मत कर गुस्सा मत कर Hey, you listen, man. Emotional. This is not away. Oh, you're talking good. What? It's not away. Why are you listening your voice here? This is not away. What is my purpose? Just one go. Don't raise your voice here. Why, mister? Don't try to interrupt this matter. Because if someone else likes here, try to maintain your manner. Golakha district ke parlo lokha jana long bike pen tankara hearing tang rak pen kachito Lason si jangmi poni phaikre trok siar ni Golakha district ke parlo lokha jana long I home tankar la pen bike kachitong nono matke bike pen kachitong dun bang hinia phanta bogakha government hospital long si selangpon bike number AS03AE 7646 Lapen tankar number WB23F 7773 Lapen birta kerib dun longa hutan ke kisung ke phodet atum arong amen chini pon pelang Lapen ke amoni de tumamen chini pon pelang Lapen tankar garia phan boga khat police tumpensi chipari deng pon Lukhimi Juri pen Mongor Singh Pro report Northeast Today News Dante pine berta kilang sing ton pon ikoklo domi thangni kardong